Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani.
Di sambula bena kana turanga na marama na dhurubu nongone lewa keike muni rongoni. Sai kwengo na nonde rongo e nambungi ni kwa. Tiko mai New York na nonda Prime Minister. Toma ni tunga na teti ni wei tauwi ni dhoka. Dua bata ke na dhaka bata ewu ni nganga. Mai duri na nonda turanga na Prime Minister na singa lebu ni kua me bosa na nonda mbosi mbimbi na veliu ni burubura na United Nations General Assembly ka ba duri tingu mai New York na mbosi lebungo e avata vinaka saranga ki wana nonda turanga na Prime Minister Siti Beni Rambuka men retira ni liu le lebu burubura me boraitaga kibera na ve ulutanga e trai kenda tigo na rukuni ulutanga lebu na Sustainable Development Goals ke nei tugu e baga sukumuni merawa ni rakila. Tomani tugu ngana tete ni vei tauwi ni dhoka e na wasiwasi ni bengarawi na tambana ni mbula e Mbalebuto Medical Area. Ana kena dhingo mitigo e ruan kina vana kisibo wena vesinga. Yana wili ni leni bonua era dhurutigo vali mbulongo na kisiongo e satigabu milutu. E baritaka na turanga na minister ni busota ni tambana ni mbula ratu Antonio Lalambalavu ni oti ni ripoti e dhuru kina valimbula e adosara ni katiniga ba ni singa ni September e kuria kuratu Antonio ni rusunga bulu kabata udhoko na kisi ni dhoka era kadhuru ki valimbula maneka rusunga bulu gabitu ni singa ni okosita kena katiniga ba ni September mai beira na dhurungu e leono era se dhuru kotonga valimbula e katalo ratu Antonio ni mai ni maneka rusunga bulu ni singa ni okosita kena katiniga lima ni September ni runondolu rusunga bulu katolu e vio sanga bulu kauno na kisi ni dhoka na tumbu ni kata na musi ni kete kei na lua ka repote takiane na wasi ni tambana ni mbula e Mbalebuto hongo e mbauki no nukuloa Mbalebuto na dhavi tonge watu sui tamba na ruku talaya ke moto.
Kana turana ministani nandua tale na bandi dike na be sambolo tori mai na be tubi mate karna bagai duri ana kena bono ni bandi dike malvani mai Australia. Artu saben graviti kana ngonongo e pa na mate lawa mai na be bono ene wasi tambana nimbula embale buto. Kar sabayan ravati kana kena toso kasa tiko tina itu bani kena na baga totolo takina non tu bengravi kebaka enang rebi baretaka Antonio ni bandi dike bagai duri mai Cornivia Research Station na wai ni ngunu karanga rabitiku roteni ono no undulu na leni bonu mai kya e kune ni sabsaba binagatu kasenga na kena lenga kurena turana minister ni rto satto manati kuna tambana nimbula mai mba na kena ba so community kuna be sambolo mai ne bure ni wai mebaka na tangi ni wai na toibu melaki ba ndikebi na kena tambana ni Fiji CDC be ba ndita kina turana minister na be ni matani tu esa sule keda na noningu me bandai takana nona tango makina leni bono kena marro in nonda mbula kardo sato manati una nonda bi bagara mataki ena be kaungo Rautani basangul kaban na reporte membaleta na vila wakitaki ni eBay shop sabang gangai tiku na ngunungu kane buke bagtawa ni kumis na niubisa crime turang niubisa mesa kiwanga ni be reporte ngo o katalitunga kina nondotu na kena na agents basangul na reporte dingo mi mai na esa sabara tolu mai na boliku keinandua na bol liu ni CID suba ka turang no bisa wanga indo bera na reporting go engole mai beru to na matambosi ni Fijian Competition and Consumer Commission muria ni bunga sara bera radokko na lawaki ni eBay shop ranga idurutunga na ko sitini ambaki ngo ronondo rusuno bulu katulu karsa sengani rawa ni taura na non relabu kana turang no bisa wanga en na buku ni bere toka na matangali dalabo kaungo en cyber crime esa nama kimena taura na ngauna yes na dada tiga na tambana ni ubisa na FCCC ke na nonda tambana ni intelligence unit samande takana mateni tu me toko na indone boro ni mbula lavo me wakati kena na duindui kena dodunu karvako kota kena na marama kena ngone lewa me baga bin nakata kita kena non rabai tabi ena kabo lavo onge baga matata takani bugu ni prime minister ka minister ni beboli mano kami kamila ni bosati na be singa ni mataka ni be bo torda kita ni tangani kena lewa membaleta na takete ni be bo torda kita ki tunde ini mateni tu dogobata e New York enamo ni madongo erato mai dingoma na TN Harvest Private Limited na katavila katiko na kene sawela bo enandunan raw rusunga bulu kabana undulu dionan raw diosanga bulu kawol londola maina ministry ni tete ni otene kena mai soli na katavilongo etukuna na minister ni tete vatimiralu ni misiniongo ena yang sarvole gobernando tete karangaraba na tete lelebu etukuna ni na yang abolebu sarana misiniongo senga welanga giberto na tienza vertalanga na tete volkata karnangan reba na misiniongo mera baga ramba lebu takakina na non rai tete na TN Harvest tongo etiko kinandone tiko mai mbarara settlement kan dabo tiko na Valley Road e Singatoka na kampanye ngo na TNZ e tolu tiko na nona ite lebu karotani wasanga bulu kalima na eka na ngele karate tukina na veka kanan runra umebaka na kabitiolo na kabiti China na capsicum na cucumber na lettuce tomata kina bungatale na veba kani tiko na kampanye ngo mai nandi lotoka kina market lebu suba na kambani na Wisbone kena be balika na taleso ana nonda bonua tambula bina tale mai sai kwengo no nonda rongo ningito embaletanga na nuita kini daga ke na nduanga na bakasama edona lautu nitimi ka rau kina kiberto na Flying Fijians mervador endona ngito bina kan duondua ana rugby world cup endo tansar na ngoni tangani ngo simi kurvoli na imatai ni no ngito na rugby world cup kena no rabito kon no na itoka ni bakan dongito e alonde kena na dorobo ni kanda bungo merra watana beka esa badola tikibwa na nonda dorobo halfback lela ini Flying Fijian Simeone Kurbuli esa bina kata kirtu na nonda leoni timi na buku ni kena mainganga
nonda timi ibua na timi ni Wallabies en mala unde na lona kena no na riba mbi ni saboti go Indonesia me ya dona ngito e kana dhurbo ni kanda bungo ni beka kede ena rawati ena loma ni rara e rawanga ena nondo tu daga bata ende ina lona me dangeta dhuru e vane tutongi kena ndona dange nisikoa mekila na nondo tu be bombo tikede na leni timi savango le kiwa ni na ba dhorbo binaka na nona itabi sababu na binakataka na ndoni beba katabuli dio kurboli ni tuwa na beba mbauti misule kibwa na itabi mbimbi ni dhange ya nandua na ngito mbimbi bebiti Vakasakiti sarati kuna nona ngito ko teti tela ena nonda to mai banda bora nandua na tua wani rakabi ena nonda bora waya na timini Australia na ikarua ni nonda to ngito batumbu ena sota ni bora leu rasanga ni marutaka na nona ngito sawoti na dorobo yamba kitul sanga bulu karuongo kabaka me vesa unei wale ni nona ngito ena nona baka lewe na baka binaga toka na bunua mengole kina na polo ena ya timuri karto menganga kina ana kai rusanga bulu karua kei tini kalima e taura na yalo bata na daga bata kei na daga ba ngumatua me rawati kina nanganga karto ndo bata tumai kina na lomani tini karuna madawa karto daga taga kina me kua na loma rua me tikwa na pakasama nanganga ndona ka evu ninganga ni timini biti sekwa na leilai ni soli ni totongi artu da kabra nonda toni bala kambasi kana kana boga butu kana nanganga bi Australia na kai rosa bulu karua kei tini kalima na nonda to boga bina taka na nonda to ngito na mado sauti na sota ke wele se ba mbota ko tangi balu ni nonda to be se mati bina kana doru e boga buna merto volakina indo tale nandro ni pepa bo ni ragavi ana nonda bonua e ba mbota nando ni beba tabuli di Simon Rewa lui ni setiko e sona bonua me boga bina taki ana ngito ka taraba e sana dengu toka na moni madongo na timni viti kana ngai ngito na moni mado miongo oya ne mataini singa ni okotoba ni bo itini kalima na miniti me lima na kaloko ena mataka ni singa tambu ena rauni ni na saraba ngito ngori ena fijuan e bagambauti ni sa nasanga ni nanga ngito tale na rugby world cup na nduru ni Fiji Water Flying Fijians chone koro indundua na buku ni mabua tarakoto na dorubungu na nurtua baku kuyango ya tukuna na ndono beba tabuli ni timi Simon Rewa lui ni rto usa bagandi kebati go bamalu na ngonongo na nona mabua ko koro indundua arsanti kebatali tunga babunuai na boni dorubu na buku ni mabua rto na dengu madha ondo tiko na nonda dorubu karto na ngai ngito ena mataini singa ni bula ko okotoba na keina timi ni Georgia ni barna soto ya rato na ngandreba ni balesle ni timi merto na sarabata lemanda ngito kewele si ke Australia merau ni rato daga kina na buku ni ruan ngito sabo tigongo e matarto arme marota krando beto ko ni timi ni biti na kenanganga na nonda timi ni Australia na singa na noa hala kisiko tu ndona nei tu ndo bole tuku me bo tarungir na leni bonu ando vito koni se dava na non rai membala tananganga ve Australia ongo ikatolingo na menganga kino go biti ve Australia nei matai ngona namba kitine ga dio ono songo bulu kaliwa karto menganga tale na mba kingo ana kai ruso bulu karwa kitini kalima na ngito bichina mataka bina kantai kito saba kanu ni bina kachiko na wain kito taraba kito bakanu ni chini bana chipo bakanu ni bina kachiko bana chini biti Nakamiti Taso Arto sangatati kono matambos ni bebado na nonda bonua me arto na bisu takani wale ni tostos ni bebado na nonda bonua ana kena tosoi kiliu kalabiti dakani boro ni ngitongo na bebado na nonda bonua yato kono na chama ni matambos ni bebado ko adina rain ni sa solitiko na yabu ni bobule wa ni ngitongo ana ndua na ngona lega kamengo me rao ni didi pakikina bobina kana ngitongo na nonda bonua e kuria kona rain ni bole tukutuku e na bo madala takatalenga na i bogarau ni nonra tubai nanda ungito e sabonga ngwe ono songa bulna singa mengara benengito ni Pacific Games mai honi ara Solomoni e sabaro takatiku na team Fiji me bagai tabe rosanga bulu kaono nang dongito e sana makitiku me sana kadiba kina danra na nonda dongito e na ka rosanga bulu kantu ni singa ni bula ko september na Fiji Olympic House
Sana te kuputa na Pacific Games ene katini ka diu ni singa ni bula ko November me doveni ne karuni singa ni December runundulu rusanga bulu katulu. E nama kitiko mena kauta na Team Fiji kina Pacific Games ni rundulu rusanga bulu katulungu e lebu sara nandong gitu bubu mer matataka na nanda buno Solomoni na bula ko November. E tukun nandoni beba katabuli di Albert Milani tumbuti ko ni wili ni ndong gitu na laki boy tabungu e nama kitiko mena rtu na rawata e lebu sara na metali. Arto menruka na timini Digital Fiji Junior Kula wa na timini New Zealand na kaiwa kendua na OFC Under 16 Women's Championship kangarawiti ko may Tahiti. Endi na nirtong menruka sanga ni kota tani na yalo ni pala mi adwa ni yoti ni miniti. Arto sa tambe kina semifinal na tim New Zealand ni yoti norto menganga wa na tim ni biti na tumbumba. Arto medanga tadur na tim New Zealand ene karusang bulga bitu ni miniti ne matai ni kenrato kai. Niuti toka en 2 tale na miniti medanga taduru ko Natalie Young en 2 tale na kenrato kai. Ni voi tini ko na miniti me dava na matai ni mama medanga taduru ko Caroline Ngalu Ibere na kai ke biti. Tuguna ko sing nirto nangito go en ara kinwa na tim ni biti. Mbara nirto na duru mai ne karua ni nonto ngito. Na Digital Fiji kula na sota ke na tim ni atu kuka na singa lutulevu ne krosa bulganto ni September. Ni voi tini kali mana miniti me 5 na koloko kana raw ni nasarabu na ngito ngori en lololo. Ena muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na tipgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabi oke kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng Bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo do limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, na dio maluma Billy Street. O yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawas yung lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nada be kumarota katiku. Senga, esan dondi na namaraw kinabaga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani kadhibi na nongumbula, kemundo sana senga nilenga. Dona senga talanga ni rere walo masemundo warakati ko nila wundrang-reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu tuwa katapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nonto pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nombu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalay. Dendram beka na ngwala ni kibalilo tena buku ni oso-oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuwa nilenga sinui ngawa-ngawa. Nana magi mai kina programo warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungwa na bima maniona na kabini buku lulu bei kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei kemundo e biti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanta vata mai. Yavalata, dio nangai velata, and a radio bulando vata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Promover na bana kaloka na vei kabili tu city, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Toka, komba na kena dame. Waga diri ngalala,
Sabsaba, kangai waindono na yangona, na San Bruno Kababa. Nababa? Tukun talaga. Na San Bruno Kababa, ngale mai ni mai tobule manda, na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa, kaya na baka sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bus Station, kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki, kaya do may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singa lebu, kinatinikan doon na koloka ang bongi lebu. Ito na ka, ausapa ka, nandarubi wasi juga nunggu ito buta na bitalang ko na ngauna na sir. Sa doto lang nga sonto ka. Pakai lalabaw suri nunggu gabo ka. Bata pa ka ni sabo lang dito mo nando dito ka. No bita ka ni sing lalo to ko sunan tang gabo ka. So ba sini nakit lalo tal na gabo. Ni Sambulo Binaka. Sama mai kawasayan in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na kloka na kama ni Moniti kinaborobuka, bay kema daw ay Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaborawai, bay kema daw ay biti. Radio bulando mata San Francisco. May kauti kanda vatamay.
Totokna tomni bibo marote kiama virtu na turanga na itana mulum nito mukene bo kurai sameu na porata vakadava na nganongo andora ser makau weekenda mai ndora vital chunga kina na wasi nonto ngongo da bo binaka ni sarongo di rao weekenda na irongo saboto weekenda rusol kabito na miniti me bana kaloko da weekenda bagi manda bagu bale na kabi de binga rabadi nai to manda na bo binaka beuna na di weekenda chukumai na sige binaka na noa na muni tokani pede la novo sana mai semata na binga rabi dan ga dabo chuka na vitu na kaloko na kabi de binga rabi ndai ambula chuka bikamani na turanga na marama dorbo ken na ngone lewa na nonda puno loma ne vici na elbesi tini kapadi nonda punoa na kena bi chuku ragi bo turanga kena bi bale todo ko sara na kabi na di kuwa sabo sabu isa chuka na mbula bi kemani so sa siamo chuka benon robuno inda kata na bi kampani bi tampa di matin tu so robondo chuka be na toli li saumi kapakata laki nonra toli li bogi tokei sen sala tapa oni siama chike muni chuka mekina kena puno tapa sakin tapa kemani man nonda puno loma ni bici na radio mbulon do batan na kabi na ni kuwa sabu italanga na mbula bikin to emerke na bi state to ko sara bikin to California man korturanga Sacramento bakatalakin mai Santa Rosa mai Valeo mai bakatalakin mai Novato mai San Rafael bunda siama chumeki no turakai mbula bena kai Filipe Kamakoreo rata-rata sa chuki na kabi de binga rabedi nai bakatalakin na Bay Area lebungo North Bay na East Bay na Bimatangali Bay na Bay to doko San Francisco wiliki na Kansas City bakatalakin na Kena Bay District to doko ndo mbula bena kama San Jose na Bay puno teleso o siang ni tabuta raw yani California bakatalakin na Bay State teleso may na East Coast bakatalakin na may na Lomay Merke na Bay State to sa wiliki no Hawaii to na territories may Saipan may Guam nimbulo binakato ko sa na kabi de binga rabin din tayo na duindui tabi to baga dorchiko bikin tabay kibi rarambo bikin na radio bulon do bate na kabi na ko don bulo ma Australia bakatalakin na be malalang bis do siya matong may kaya na be kabi to sar siyang nulit de batalakin na kemni na siya mo may New Zealand na be atu na Pasifika siyang nulit de bikin na be kemni may Europe don bulo binaka may Pertania ando na kinang bulongo sa may overside pagando tunggo bikin to California bulo binaka Mrs. Dokana singa binaka sa bulo siya mo may neka binaka di ko kemni na siya mo may Baranse ba muri chuko na nonda mata timi zengu chuko simberni so tabi Georgia ando kana maro le sa do bikin to na ngonongo uklani sora bimbi sarani Amerika mai viti merle tokon nonda mata timi ana bono le bo Baranse ni bulo binaka talanga nonta ni siya mo sarchunga may bola tangani Wilikino Scotland Welesi may Islandi baka video binaka tagi chukini round da may sota non to bata binaka ngo en ekabi de binga rabi hindi dai na bi matin tu teleso en da sali boy tu kina na buguni gito buguni buli buguni takataka non da sangole nga baka bumatu vale sordo tu na papalangin sa green pastures binaka sa bole bun pitokani en non total ekabi non to may virungo dindomo na kabi de binga rabi hindi pambulo mantanga biso no kandang go ni simbero ya nama kachumay na non to programu wat kerto na marama sandarto na marama and super cancer survivors kailan doon ang ulagalaga mengo sibin na pa anatin na mit dapat dirong ital no yan do pag dirong na total no to bikanta wir na marama ana bugni bikaso erlago duruma na matin go na cancer sa okati chuko na bugno to program levo na yapalata diyan nga italata kan tabo bibina na company bina ka Lincoln Heritage Life Insurance on to bito ko ni chukina ena ka bina ni ko ninge na makisa ka to mikina bulo bina ka may na Wayne Rock Bay se rua bitevita soko kibaba langi numbula bina na bito ka ni ka bina ni ko na itani bulo bina ka irina tema pambuta sa mo chuko Hillsburg na ka bina ni ko may nuku may rewa bulo bina ka maramakai li de ratulebu mbula ma Australia bakatalakin na bi Rosa Ratu ni mbula Miss Ratu binaka na siya machukumay na puno libo go merke na puno ni mbadi di New Toki na nambulo
ena ka bena ni ko bolo bena ka tapala kanisi mata meli baga ni bena ka tu ni bike muni baga talanki na be mai turanga kai Filipe kama korea o sabore taka rasya ma chuku mai Rafael ena ka bena ni kuwa baga ni bena ka talanga mai nawi na mai nawi mai sabu-sabu sa ya wasar ngai ena partai sibuni tai keviti nrombulu bena ka waisia ke Maureen Fong na wanga Egi Joy baka ni bena ka tau nei ta baka ni bena ka biko ni dokana singa na ka bena ni kuwa ni bulu bena ka nei ta lasa rusa toke langi na buku talanga non rasya ma chuku mai api mai Samoa cheli nua magi bulu bena ka Den kuna rara bulu bena ka nugueka na wale bena siama koto mai na ka bena ni kuwa lei bulu bena ka falana ta ka walambati ke langi F baka ni bena ka ena buku de tokani ena ka bi binga rabi ndai dai sanda to mala to manda non to baka rong sere na ka bena ka binga rabi ndai dai bulu bena ka Kathleen rasya ma chuku mai tabiuni ngona Rosilo ai Domonico Radio Bulun 2 bata boro sa bulu keruan na miniti bevana kaloko bulu bena ka inoke kalo sala kokoya Domonico hey! Koni nao waka wele vo linga no muito bom então mamarao bonita kana ya lomo mai beao right my beao right my beao
Radio Bulan Dua Vata me kau ti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wase yani. Ya santi sar senga ni dau data senga ni dau kua na ya simbo yawa ken na we kato to sar mai ataka uri tambua lala ngabe si ke do matelepu totok na itala no ya me be di bele di muri na kabri be garaba dintai woto be kete 10 miniti me pana kloko e non to sele ke kamura ke babu bale o ya na radio bulan do batel benaka do ngana like wasya na non to we to kadi chuga na kabri be garaba dintai gitu wo benaka ni sa tos da chuga na le non to madu bale na radio bulan do bata ya ninta maru taka chuga na non to nganga non to madatimi 69 years in the making aure chuga ni ambimbir na madatimi oya nanduan mbasi suba se ngona sarea klaba kame mbasi ulpur to ka muri rauni binaka to muri gaba ka to klaba ka to mbasi di watu wanga liu repondo kina isa se open ne tunga ngono go sanga luxury coaches repondo kina dora kana to siningau ne mena ngona sarea se nganga kina non to madatimi sanga menganga tale
na vita na singa sao chanto na kana nonda marau au wangango na ngito ni mate tim ni vici na cohesion na nonorto zaka vata sabu boleh ngani singkila se ta vedal nungere tanga karon di mama na ngona ngani bibi sau vita na viri ngato se ngani connect juga na jumpers ge ko na do viri other than that au vambutan na no to mate timi they were playing like men possessed keba ko na di referee talanga sianga suit talanga ni lebu nangon sa ubu de na sidi sa minimal sarangan na dal tu ta kabonan do dorbo siang mandangan ni lebu na kairi fote gibe TMO da sangere da na no to mate timi sa match ta ko bin na kasartunga na bi timi lelebu abango ke sa raw na bitu sa raw talanga na tinikilam da bo na kartu sa sangka kairi chigorto na baglisilis will chicken media officer arto kana kairi sar chiko na dorbo waktu lagi na sotal na kakana arto sangai kania chiko to andona mata hotel tunggu na bakatang itangi au entapambo tu chiko na sotapat ki Georgia menta kakosar ni vango menta na numa me wholesome change and squad klana be pita be kana tingi italiani mer kautan na lago ni gitor na patingu italanga vida anto dorbo warto nuita chiko ya sako ngaya and to sa ando tu na vanda to na kota final Wagareita kana non tandau ni bektabuliti. En ngono sarangango ni artu sa sasang sar juga baku kowa ni artu juga bangko en ando na itugu. O keto sa keto bitu tu na be keto ena isong. Keto si tunga ilom. Yan be kai wagareita ka o ya o Simon Rewalu weekenda ano non tandau ni bektabuliti. Says that we are confident of securing place in the quarterfinals, and coach Simon Rewalui says they have put their foot at the door and are still in the race. Rosaulu Karua Tinikalima says the players have the same mindset, and that is to treat every game as the final. Yan vikai sa wakaretak chikomai o yan no tandau ni bektabuliti sa kaludasar ni sana siyang taling gaya pakitabi na prop Johnny Corindon dua injury cloud chika nangonongo big blow for the team pakarita ka chiko ni na matitimi kay sota pat kay Georgia na kay matala chika nangonong laka lang may kontar mo tamanta wika pakarita ka Rewalui. It's like last week, you're obviously emotionally drained after the matches, but we've got our foot in the door, so that's all we can ask. This is our final. Now we've got the next match coming up, and we'll look at that, and then we'll go on to the next one. So, yeah, we've put our foot in the door, and we're still in there. Yan na bikay pakarita ka chiko bikenta nandan biktabuliti Simon Rewalui santa ko bina ka chiko berto na dorbo ni raw na repeat takin na bikay aton rondol kebitu pakarita ko semiran ranra keto nito aim tumingo reta manta na matanggali aim boya sabi na ketsar chunga na ngonongo meketo la ko mai meketo nganga na World Cup ko tali aim na kota final sa na semifinal bina bale bu turang waka namun sa pakarita ka sarna bondon na chimela ka tumingo ngali tabu tunga en na final sanda baka bina ka chiko berto na dorbo kabida ni singa go sia lagu na post na Facebook maro tagi chigo bagalebu narto bandar kai chigo na turbo narto zimbita ka chigo na den non honwa nang gitu lebu di pura-pura mai barense Sengan dina ni kara rawan na daka waka kekiba ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta takatu na bengarabi o ya ketu na kendo to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kendo to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seki erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kenangona totolo tutua Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Beba kasar na. Paniray na tokongo na kenay ray. Dua nga na rukuni po ni kau. Dua bayran ng tingit taki.
Reverend Arminio Balen Rock and Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. And bengara ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibuna bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni sibuna tinikantua and tinamniti may kiamo ni may viti. And veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco met County Kanda Bataman. Ai, que me tô bacando tu nga may viti. Sa baka matalaw na naman daw